size dinlemeli ama lakin biz bir kafesine başlayıp çıkarırız dostlar. Hayırlı iş tağın bir pat. Bir yaxşı boşamalar əhliyətlərdə də şoqlar. İşte şu layihədə İngilizcə qardaşlıqla qoyulmalı. Evet, biz gitmiş görer dostlar. Şimdi dostlar ayağınız hazır ofisiyel bitirip başlamak için selam hayırlı iş dostlar. Ben size təməqizdən selam yakında bu düşü. Rüstem Bikmuli ismindəki Respublika Kur'an Bekafes Yaşlar Jır Şiiriyat Festivalində Hürmetlikdə şan. Ayağınız alkışlıyoruz dostlar. Şimdi текстового поиграем, dostlar. И музыку на среке, я думаю, убавить можно. Dostlar, быйыл инде безнең фестиваль бүтән форматта сезне сүзгәнсез. Шул якында концерт залы түгел. Бүген без инде кичә әйтеп биткәнчә Тимур абый фатирникта җыелдык. Квартирник була иде. Әмма ләкин квартирник сүзе ул пешән базары дигән сүз түгел. Шуңа күрә безнең чыгыш ясаган вакытта тындык сапара кирәк. Ярыймы? Килештекме? Достар, безнең Big Fest 16 ел тарихка ия. 16 ел уйлап карагыз әле. 16 ел элек мен 2-нче класста укыгандым. Инде 16 ел элек әле бу бәбиләр планда да булмаган. Инде 16 ел элек әле сәнәттә үзләрен беренче адым ясаучы яшьләребез бүген инде гаиләләре белән утыралар. Инде аларның күбесе сәнәт ветераннары шулай бит. Безнең арабызда бармы сәнәттә танышып, гаилә ясаган яшьләребез дип әйтик. Булса кулчабыгыз әле. İskilgüç, әйбәт, рәхмәт. Менә булачак айда утыра шулай бит инде безнең Алла берсе. Әйнде сәнәт ветераннары бармы? Сәнәт ветераннары. Ama bir kadar kişi şabat sütüyle mena. Neyse apa? Yo, biz sizleri istek aldırdım yarar. Şimdi bizge şit tübeklerden kelgen konaklar var mı şit tübeklerden? Şit tübeklerden bir bular indi işitken bunu yanlısından indi. Kstati dostlar nişe gelip gideyim. Oktanda şu тоже şit tübekler girer. Bilesiz mi? Kozan, başkiri abaynik koşak mesusunu takda. Yarar. Eyde gestağın hürmetli kişilerimiz. Kozandan bulmayan kişiler var mı bunda? Bunda jüngkara skoylar jilgan yarar. Dostlar ayda devam etamiz. Mana endi bizning Big Fest bu yil 170 dan ortiq zayavka qabul etdilar. Ham endi biz kishilarning 100'ün qarab ketdik deb aytdik. Ham endi bugun shularning bir nechasini eng-englarini shu festivalda qarab ketiramiz dostlar. Aylangiz bir qat olqishlab olamiz. Endi biz hazırmi? Hazır bo'lsa aylangiz dostlar, hozir endi sahnaga men chaqirib qolaman. Sənətin dostları, Big Fest'nin 2 tapqır birinci o'rin yollagan Juna Türkümə. Siz bunda mı dostlar? Evet. Söz sizge.
yıllık sürət yolunda. Həm ilk birinçidən, ilk təqdimdən bir-birimizni sələmlik, həm bugünkü kişəlisini başlamış ederiz. Əlbəttə, biz eytəmiz hər ola sənətdir, həm ilk müqimi olağa özünün sənətin tabarğa, tabır üçün, onun üçün mümkünlük bulurqa. Həm şul prosesdə ilk müqim rol bu əlbəttə bizim ustazlarımızda, şuna görə də biz yonadan rəhmət sözlərini eytib, biz alqışlıq, uçalıq bizim jurilarımızға, ustazlarımızға işə, onlar bu günə öz vaxtların sizə girib, sizə ulaşırğa, özünüzni göstərgə ulaşdılar. Nədək onlarını almışlar. Əlbəttə, ayırım rəhmət, bugün çıxış bizdən göstərlər, işə bir çıxış göstərlər bizdən sənətdə bu onlarını, hər birisinin əlbəttə öz ustazı var, öz oxuduşusu var. Həm məqrəvlərinin çıxları onlar çıxlar bugün zalda, həm sizin bilən, həm nəticələrə yaparamazdan, siz iyi qaytarsınız, onlar da iyi qaytarlar, həm düşənbə günündən başlap, yanadan şu uzun işinin devamı bulaşaq, həm onlar xabar, siz birgə klasta, sınıfda görüşüb, devam edərsiniz şu icad yollarınızına. Şuna görə edəyiz, onlarını da alqışlayıq, sizin bilən birgə hər vaxt olan görüşülər, həm əlbəttə, zor rəhmət, bizden bilən olan hər birimizgə, kilomizgə biz bir şadız. Bugün işə, həm bugün bizden yaxın dostumuzun ismi göndərədi, həm ol məngə bulaşılay uşanam, ol Рустамовый Бикмуллин ismi. И сегодня особенно приятно, что в этом зале собрались не только те, кто прекрасно помнит Рустамовына, и я помню, как он любил собираться вот в таком, вроде как узком, но в то же время очень широком кругу семейном, петь песни под гитару, так, чтобы взрослые вели вроде как взрослые разговоры, дети говорили о своем, так же, как и сейчас. Но вот это вот по-настоящему такая семейная, настоящая теплая обстановка. И особенно приятно, что в этом зале находится семья Рустамовой Бикмуллина. Я прошу, хоть и тетя Лида сказала, что на сцену подниматься не будет, хотя бы вот на месте, если не сложно, тетя Лида, приподнимитесь, пожалуйста, а мы бы вам поаплодируем. И на эту сцену шул сәхнәгә мин шулай ук шакырасым килә. Рустам Бикмуллинның зур дусты, ул Рустамовый Гайнетдинов, который сегодня вместе с нами здесь. Это наш куратор, поэтому можно представить и официально заведующим отделом в аппарате президента Республики Татарстан Рустам Бадриддинович Гайнетдинов. Но сегодня я позволю себе некоторую, возможно, фамильярность и представлю просто как друга Салят и друга Рустама Бикмуллина. Несколько слов для открытия нашего вечера. Бигдор рахмет, шуннан да Салят кунагы бүгін біздің үшін Рәйдә ағзалары үшін, достары үшін bu festivalin ismi bizga bitta yaqin. Chunki Rustam bizning do'stimiz edi, bizning tuganimiz edi, butun umrni yashadi, turli vaqtlarda bo'lsa, shulay qisqa turmush bo'lsa da, lekin bu Tatariston Cumhuriyeti tarixida ulug' o'g'illarning xatarında hem yaşlarının xatarında şulay kaldı. Yaşlar için köp işler işler, ağır yıllarda perestroika yıllarında akşam olmayan maddi resurslar olmayan şartta sənətini ayakta bastırışı hem sənətke yem verişi, turmuş verişi sol bir şahsiyeti oldu. Ertesi gele Rustam Bikmulin bir qaşanda gitarını
Ушламайды. Фақат Қырғызстандағы фақатларына барғандамы, Белоруссияғамы, Польшағамы, Британияғамы, Валерий Грушин фестиваліне барғандамы, любой орынға барғанда аның бір гитара еді. Орын көп алса да, аның гитара, аның білемейді. Bir proyekt var, sizin Ədir festivalinde 16. mərtəbə uzaq formalarsa, türlü yana formalar izləyir. Lakin var idi bir tilək bizim dostlar tarafından bir yana bir nominasiya, eski bir nominasiya, ayrım bir nominasiya turmuşqa başarılar. Bu klassik gitarada bizning barcha jırlar, песни бардық, старых бардық, бейіз барады, жалы, вот, и Высоцкого и прочих на исполнении, вот, плюс, конечно, самодеятельное творчество. Вот, мы хотели, конечно, чтобы была такая отдельная номинация, ну а мы, круг его друзей, подготовим специальный, оригинальный приз для победителя этой номинации. Рахмет Сергей, Умышлар Сергей, Сәрәт Яши. Mündərlər, Badmuşki, Tabior. Bundadır seytkəndə, bir orun əli var. Tabior'a gelip, burada orun davuldular. Çok ardom. 200'den artıq, 200'ge yakın variza verildi şu konkursda bu yıl. Hem inlerin elbette bütünüsünde biz kişiye gördük. İnlerin bugün hem Rüstem abi'nin dileği elbette kabul edilir. Ama da lakin bu yıl ayrıca küp varizalar oldu ve şu номинациялerde автор-исполнитель, автор-чтец собственного произведения, ötken yıl bilen yılga karaganda kübrek. Ama kelesi yılga elbette biz şu sanın arttırırga tırışırız. Hem ayrım rəhmət edesin ki elbette bizden partnyorlarga, ol Gençler İşleri hem Sport Ministerliği hem onların yardımı bilen şu festival, şu matlu şara elbette devamlı. Uzun sözünün kıskası, aydegiz başlap jiberik hem varik bugünkü matlu işlerimizde. Rahmet Bekzat Timur abi, hepsi alkışlar alırız indi. Timur abinin rüksati bilen başlap jiberimiz indi. Daha bir kadar aytib ketем, dostlar, kecha bizning Bikafest festivalinin birinchi yo'lishi o'tdi. Endi bugun bizning konsertda biz burada şahsı şu nominanın eng birinchi bo'lib men sahnaga chaqirib qolam. Total xalq jüri bilan Oqnur kollektiv vaydagiz do'stlar, olqishlaymiz. Kamina alqishlaymiz. Don't
ayrı şöyle приятно ekanında birlikte lezzet gitlere şu bağlar arasında sizin sevgişlerim olsa. Ederiz dostlar devam ederiz mi? Devam ederiz hem şu akırıp alarımız bizim sahneye Alsu Mansurova Susau kompozisyasında. Alkışlar dostlar. Все, я бик матур bir ileriye öz alkışlamalarıyla repertuarınızı okuyorlar.
şulay. Bu sene yurdu bitmesi sizdeki, siz yurt hocası. Bunda bütün kısmı sizdeki. Alay tutayım. Alay tutayım. Aynen. Ediniz dostlar, devam ederiz. Şimdi sahneye şahırıp kalan London Zinnatullina. Şimdi güçlü oluşlar bilen karşı alanımıza ediniz. Birer jırlar, şın bizning şematut milli köy. Başka kile uylar türlü, elleniki zarlı, mamlı köy. İzlip kile eytip bire, Tatar künülü, mine sizgeni. Meskin bulup durgan 300 yılda, tepkiz bizni nişik izgeni. Kıvmemizne çekken bizden halık, Kırmızı göz yaşları tükürgen, milli hisler bilen yalkınlanıp, sızılıp şığa kümülden. Hayran bulup jırını tırlattırdım, taşlap tüben dünya uyları. Göz aldıma kürgen disle buldum, bulgar hem ağıdır uyları. Düz almadım, vardım jırlav şığa. Dedim kardeş bu köy, neydi köy? Cevabında milletleşim mi var? Bu köy bulabildi. 52. Şimdi 52 kişinin bu arasında biliriz dostlar, hem suçu ağır zaman atıp etsek Tatarlarının birlikte mühim hem birlikte kirekleşiyor. Şöyle dostlar, kilişleriniz bilimleriniz bir kadar almışlamamız mı? Ediniz dostlar, devam ederiz. Şimdi min sahneye şakırıp kalan Akhunov Aynaz, Tatar balıkçıları güzelim. Güçlü alkışlar Aynaz sahneye. Güzel
Ernest ekeni. Indi Salovat abi gibi özünün баяниsti bilen çıkan kuş demesi şulay bit. Indi dürüst bolsa işitkenmişe indi bizim oynaz kütüge çıkkanda da özünün баяниsti bilen çıkayken karkanda. Dostlar ederiz, devam ederiz, indi koşarız Zolide duetine. O şeşetler kompozisiyası bilen ederiz konuşu olarız. Festivalimizin başında bizim aramızda ustazlar da vardı. Hazır men ustazlarga müracaat etsin. Kile Yıldız Apa edəsiniz. Yıldız Apa edəriz. Sizin alqışlar aslında ben onunla eylem şükratır edilen Yıldız Apa. Ele öz alqışlar karşılarlar Yıldız Apa'nı. Şimdi bana bir mikrofon direkt ulaşır. Yıldız Apa edəsine koyunuz. İşte alqışlar burada da dostlar. Yıldız Apa'nın Yıldız Apa'yı siz bir kafeste konak demek beni şikayet siz. Ederiz ki kadar mikrofonu biliriz, minnet sürekli sorular benim alayım indi. Bir sekundlarında. Yıldız Apa birden bir sorum yok, mutlaka birden bir sorum. Siz bir kafes bilen nişançı yıllarda tanıştınız? 2002 yılda o birinci bir kafesteyim ben. Başlanğanda bile. Şimdi siz получается en birinçilerden bulup çıktı, şulay mı sahnege? Hem şul en birinci bulup bir kafeste sahnege çıkkanda sizden nindi hiç bittan, hiç duygular ediniz. Esma, men hatırlayayım ne için biz vokal instrumental ansambl bilen çıktık. Onda İlder Ayıpov var idi, Aygül Ayıpov var idi. Belki o vakitte şiiriyet menenatisi bulmagandır, lekin biz jir başladık. Hem his kişirişlerge kelgende o vakitte o oshxonada borardi, oshxona ishida tomanda mana shunday kolonnalar turadi. Hem kolonnalar ortidan chiqish yasagan kishilarning qo'yibirlari ko'rinmaydi. Men kolonna ortidan o'tirdim da meni Zona komforta, şulay mı? zona komfort. Evet bular. Siz birer tapqir bo'lsa da Grand Prix'ga esa birer daraja olganınız var mı? Yo'llaganınız var mı? Şiiriyet nominatsiyasida endi 2-yilga. 2003 yılda bu получается, evet. 2003 yılda siz şiiriyet nominatsiyasida Grand Prix oladınız mı? Grand Prix tubildir bu, birinchi o'rin bo'lgan. Birinchi o'rin yo'rab. Biz Anvar Turkiy bilan chiqish yasadik, onda hatırlayman boshqa qatnashuvchilarni, balki biz ikkovidan qolganmizdir. Biri biz birinchini, biri biz ikkinchini olgandir. Şulay deb o'ylayman. Evet. İstab olgan yosh natijalar. Bizning ovulda aytadilar, первый парень в деревне один дом bo'laydi. Yo'rar. Ederiz Yıldız Apa'yı men bu fırsatdan qo'llana olmayishni qo'l olmayman. Shunga ko'ra bizning tomoshachilar da talab etadi, ham endi siz bizga biror kompozitsiyangizni ijrolab ketasizmi? İyi. Bek rahmat deb bo'lar edi. Men boshqargan bir jir, men uni gitarada o'ynarga o'rganganda yozgan edim.
gitarada oynarga öğrenişim gene. Hem şu derecede oldu benim gitarada oynaw sebebi. Bik yaxshi Әллә öğrenmişsiniz. нәрсә ортмады. Ул вакытта хәзер дә чыга, Ялкын журналы чыгады. Һәм Ялкын журналында Сәләтнең әйдаманы Гөлназ Мәрипованың шигырьләре басылган. Һәм менә мин шул шигырьгә җыр язып карап, Үзегез иҗат иткән җыр. гитарада уйнарга өйрәндем. Yani. Әйдәгез дуслар, алкышларга әйләгез. Искиткеч. Факторлыкларда шулайрак торалар. Җилләргә уралган булытка чорналап, бу яшәү гомерне яртысы. Мин сине сагынам, мин сиңа ашкынам, мин сине яратам ахрысы. Сулышым тоярмы тагын бер әйлән, син киткән якларга барымча. Йөрәгем синеке тиздән үземдә, синеке бармын ахрысы. Кызларым, назларым, күзләрем, хисләрем, синеке барысы, барысы. Ятларга баксам да сынмаган йөрәгем, мин сине көткәнмен ахрысы. Сулышым тоярман тагын бер әйлән, син киткән якларга барымча. Йөрәгем синеке дип тиздән үземдә, синеке бармын ахрысы. Сүнсә дә йөземә булса да, күзләрнең сабырга сарысы. Гомерем йолдызы килде яшәрмә, сине күрермен ахрысы. Сулышым тоярман тагын бер әйлән, син киткән якларга барымча. Йөрәгем синеке дип тиздән үземдә, синеке булырмын ахрысы. Давыллар, бураннар, ракылым, аркылым, мин сиңа китәрмен ахрысы. Rahmat, izlediğiniz zaman. Әйдәгез дуслар, бер әйтеп кенә китәсе сүзем бар иде, менә күрәм басып торышлар. Менә монда буш урыннар бар. Әйдәгез уялып тормыйбыз. Киләбез дә утырабыз, ярый дуслар. Инде безнең кунаклар да бар, дуслар. Хәзер инде каршы алабыз кунакларны. Хор студияда Summertime. Җәй вакыты дип атала. Әйдәгез дуслар, каршы алабыз. Сәләт хоры. Бу сәләттә туган хор. Әдәр, юк, алар дар дип әйтәләр үзләре нигәдер. Сезгә микрофоннар кирәк булмы? Юкмы, ярым?
Rahmet Dikzor. Şimdi Timur Bey sizin için dert gibi demektir. Ama lakin Dar Ansambl Rahmet Dikzor edersen burada alkışlar uzatılmalıyız. Eydiniz dostlar, devam edelim. Biz hazırlayalım sahneye çağırıp kalan. Tatar Vokal Ansambl Engineer. Hayda siz, eydiniz. Kiliniz benim yanıma. Eydimiz alanında ışılı alkışlar bilen karşı olmadınız. Hazır mı? Evet, İstanbul kanal alkışlamalı. Kızlar tabii ki kendiler. İskiş matur jüriler kızlarıyla takdim Palaslarında da alıp gittiler. Rahmetlerine ayı boşanası için. Eğer dostlar devam ederiz. Şimdi hazır bir sahneye şoför falan üzerinde yok taşındı. Boltaş kızı. Safiye'de Yavuş'a ederiz güçlü alkışlar bilen dostlar. Rahmet Dikzor, selam.
Sayın Efendi sizin abiler. Efendi. Eyvallah, eskitiş buldu. Endi dostlar, kurem orib ketgan sohasi, biroz buni aytsangiz hozir tezroq savol qilib, boshlarni sekretarimiz aytsangiz yo'ltirmaymiz. Bo'sh qabrisida. Endi qanday jiyitkalarni sekretarimiz jiyitkalarni aybat. Hormatlasizmi? Davom etamiz dostlar. Aytsangiz hozir sahnaga chaqirib qolam. Bitta motor familiyadagi Insof Abdulbarov. Qo'shchilik kuchli olqishlar bilan. Воспроизведение Саши Симонова, точнее Бориса Полевого, повесть о настоящем человеке. Вдруг чьи-то колеса о верхушке берез выглянул самолет. Он приземлился всеми тремя колесами на землю. Он! Кто-то закричал неистовым и неестественным голосом. Люди вышли со спинами. Все побежали к самолету, что есть мочи. Первым добежал командир. Он открыл колпак и увидел там раненого, бледного как облако, лейтенанта Мересева. По его губам текли 2 струи крови. «Жив! Ранен?» – спросил командир. «Нет, жив. Перетрусил, маленький. Километров 6 за Пляптину. Тут начали обнимать Мересева, жать ему руку, целовать. Но потом Мересев услышал где-то там вдалеке такой знакомый, но такой тихий голос. Алеша! Алеша!» Мересев ожил. Он потянулся на руках, поднял свои тяжелые ноги и выбросился на землю. Лицо Петрова заливалось с подушкой. В его затемневших глазах застыли 2 крупные слезы. Мересев подбежал к Петрову и взял за голову товарища. «Жив, гаденыш, жив! Спасибо тебе, Алеша, спасибо тебе, такой, Алеша, такой! Да несите ж его, черт вас возьми!» — крикнул командир. «Мересев ко мне! Доложите о полете! Сбитый Мересев?» «Так точно, лобовой Гольф! А обстоятельства? Один лобовой атаку Петрова на хвосте висел, другой километров 3 с севера от места схватки. Знаю, отдельно доклад. Но командир есть такой придирчивый, все делает по уставу. Завтра примите эскадрилью взамен. Командир 3-й эскадрильи сегодня не вернулся на базу. И все летчики домой пошли пешком, потому что в этот день уже полеты были окончены. Вдруг навстречу командиру убегает дежурный, останавливается перед ним, но тут-то командир его и останавливает. «Почему не по уставу докладываете? Вы что, в школе какой-нибудь? Почему без фуражки?» «Виноват, решите доложить». «Докладывайте». «Да у вас этот Яков телефон». «Сосед, говоришь? Ну что ж, ну пойдем». Командир пошел к телефону. «Мересева ко мне!» Мересев побежал к командиру, вытянул руки по швам. «Что ж вы меня подводите-то?» Звонит Яков, спрашивает, кто у тебя на 11 летает? Я говорю, ну Мересев, старший лейтенант. Ты, говорит, сколько вы с ним подбитых дал? Я говорю, ну 2. Запиши еще одного. Он сегодня от моего хвоста одного Вульфа отцепил. Я сам видел, как тот в землю ткнулся. А ты что молчишь, Мересев? Дайте Мересеву телефон, сказал Яков. Алло, Мересев на проводе. Алло, Алексей? Да. Спасибо, Леша. Спасибо, выручил меня, спасибо. Этого немца до самой земли проводил. Сам видел, как тот в землю ткнулся. Спасибо. Мересев положил трубку. Он уже хотел лечь на кровать, снять свои протезы и вытянуть свои ноги на койке. Он уже подходил было к двери, и тут его остановил командир. Горжусь, что меня такие люди возводят. А ведь ваш Петров, а остальные... С такими людьми ты войну не проиграешь. Он еще раз доволен, стиснул руку Мересева. Вот повышку, да, видите? Пусть тебя меня врут смирно, сәлем тұрып басайын түркі міне. Шундай матур тавышта егет. Әйдәгіз қазір достар, міне келесі біздің шығыш ясаушы қызны мен біраз ғына сөйлеп кетесіп келе. Татар қызы деген фестиваль білесің барыңыздар. Білесің, міне шушы қыз, енді ол Татар қызы фестивалінде бик көп төбәкләрден Крым, Ульяновск, әмені көп-көп төбәкләрден кішілер барғаша қызлар. Һәм біздің Татарстанны представляйткән қыз қазір біздің сәхнәгә шығачак. Ол не просто представлял, ол конкурста жеңді. Қаршы аламыз. Гатина Гүлназ. Илкәйем жеңді. Мен шииден отыргенде хош исе шешектер естідім. Lekin kız bugün istemiyor. Baribir hoş. Sonuçta. Bugün üzerinden ince çiçekleri tügül. Onun evrimde de bugün bir aşık olduğunu.
filmden bırakla gidelim. Dındonun yattara kızı. Şırrını yıkansa. Bu yapımının ders yıllarının suların tügül. Hatve muğluktağı şişme kızın bir yudum sulandan bugün. Şirket demişim. Sağlandım. Büyük sağlandım seni doğar. Сино булган сагынуң шул кадәр көчле, шундый татлы. Диңгезне җырлап җибәрәм. Hele kızlar, hadi sahneye şoför balabız İldar Nasırov.
Менә достар, сезнең берегезне ишеткәне юктыр бу җырны, шулаймы? Чөнки синең бу үзең ишетеп киткән җыр бит, шулай бит? Без моны каян табабыз? Контактта бармы бу? Ярый, инде достар, искәртеп китәм. Татарстан егете түгел, Ульяновстан хәле килгән иде без аңа. Әйтерсең Ярый, достар, инде остазлар турында бер кат әйтеп киткән идем, һәм безнең арамызда тагын бер остаз бар. Ләйсән апа, мин күрмим әле сезне. Кайда Ләйсән апа? Безнең Арсентьева. Ләйсән апа, әйдәгез сезне түргә чакырып алам үземнең яныма. Инде менә микрофон махсус сезнең өчен. Ләйсән апа, дигез? Hayırlı kez. Leysen appa, indi meni yanlışmasam siz bir kafes festivalinde qatnaşmışsınız da bo'lgan edingiz, shundaymi? Necha yilda qatnashdim. 2004-yilda men qatnashdim. 3-o'ringa oladim bu yil. 2004-yilda Munajar jillar qatnashgan edim. Shunday bir ma'lum xotiralar. Benim için ham kelasi yilga endi birinchi ijod etgan jirimni taqdim etdim Bikmulin festivalida ham yolg'ishmasam shu birinchi o'rinni oldim. Birinchi o'rinni oldim. Sizlarga olqishlaymiz. Buning uchun do'stlar, 2005da siz birdaysiz. Endi birdan bir so'rov. Birinchi o'rin yaisa, balkim Grand Prix olishning siri narsada? Nechtaga kerak birinchi o'rin olish uchun? Шунdan aytganda bu bitta og'ir so'rov. Lekin mana Yulduz opaning jurlarini tinglab, Yulduz opa ijod etgan edi jurlar shulay Gulnaz opa Garipova so'zlarida. Men shulay Gulnaz opa Garipova so'zlarini yozgan jurlar bilan jingdim Bikmulin festivalida. Balki ish Gulnaz opa Garipovadir. Men de shunday bo'lim. Gulnaz opa Garipovada yo'qmi? Yo'q, u hozir Turkiyada yashaydi. Bizlar bilan albatta shulay Qizillikda turamiz. San'atda ko'p yillar ishlab, shulay Bikmulin festivalining yodda jurlarini ijod etuvchi bizning Gulnaz opamiz bo'ldi. Mana endi men hozir yolg'ishmasam, siz 2005-yilda shu hozir siz jurlayotgan jur bilan birinchi o'rin olgansiz, shundaymi? Ayya, men bilasizmi bular bugun bizning konsertning, shunga ko'ra men nechikdir bir hislanib, bizning balakash bolalarga qarab, qizlarga qarab, qizlarni da shu sahnaga chaqirasim keladi. Qo'yamiz, pattarsovkami? Anisa bizning qo'ydan ekan. Anisani, aytasiz, Jamila, sen olaysan Anisani chaqir, biz hozir sahnada birga jurlarmiz. Men olaysa o'zimning jurimni taqdim etarman. Buni birinchi Jamila tabarsizmi Anisani? Jamila, kanallarimiz yoshungancha yoraymi? Unutmaymiz, unutmadik. Yoraymi. Anisani topib kel, ikrata to'laymiz. Yorar. Hamma biz mana shu shajir bilan men Bikmulin festivalida birinchi o'rin yo'llagan edim. Men hozir sizga uni boshqararman. Siz endi qo'y birovlaringiz o'lchirni bilan, kunlaringga deb atalar. U o'lchirni shulay Gulnaz opa Garipova so'zlarini yozgan edik, lekin uning qo'shimchasi Sajida Basulimanova so'zlarini, Sajida Basulimanovning kupletlari Gulnaz opa Garipovning. Mana shulay ular temasi bo'yicha birga tutashdi. Ham mana shunday jir barliqlarida. Big event. Yorar, aytasiz endi olqishlaymiz do'stlar, siz ochilolmasangiz. Endi siz ochilolmasangiz, men bu videoga tushiraman. Bitta o'shada sizni kecha jillarni ko'rdim, shu yerda. Biraz topshim, chunki ko'pdan shulay jilaganim yo'q. Rahmat Bikmulin festivalina, Bikfestga mana shulay rohatlanib, birga jilib jillar uchun bik mina degan mumkindir. Күн төннәр тартышы яратып тудырып
söylesen, söylesin yazıyım halimene. İndirgen o salanı, nasibin halimene. Kışı söylesen, söylesin yazıyım halimene. Yazıyım halimene. Biz de sizde. Ben şu efendileri siz yapmasınlar. Bir rahmet. Kızlar siz hazır mı? Siz karşı tugul mı? Biz mine kızlar büyük dilegen idiler bir jırını başkarırlar. Eyderiz şakırabız. Enise bilen Cemile'ni eyderiz. Siz ne Elimizde mikrofon yıldızları Enise hem Cemile. Şöyle. Mikrofon yigitler. Bulur mu iken? Eyderiz benim üstümde mikrofonu benim. Eyderiz eyderiz. Fotoğraf. Sizin için mikrofonlar. Efendim şimdi dostlar. Sizge biz rahmet eyledik bizden kızlarına uzatıp falan olsun. Kızlar eğer güçlü alkışlar aslında sizden uzatarız. Hepsi de devam ederiz dostlar. Matır coştan da şöyle. Eğer biz devam ederiz. Sahne şükür falan min Zakira ve Güzel. Eğer dostlar güçlü alkışlar. Asfalt bilen tegermeşler dertli sıyırşını duyuyor. Duyuyorum nişik temle başı tüm uşağı suretlerini. Gözlerim tik yol kışkına. Benim yüzge alınıp ütse, senin mina başıklığın deliyip suretlerini. Şıvrım der. Yoksa bilen şın varlıkның gözlerinde hıyal diyen gadi sözge kavuşap miken sırtınıp gitem. Hıyalga gerek misin noktasından deliyişim. Bu jüleriye şeşkelerinin başı yuvutige jide. Küzüge gide. Bir duyganşı sulanmagan şey havası. Şey olması yuvalkanda yeşilliğine kırılmalı. İki
şekilli hakikat temini manda yıraklaşarsın varlıktan. Okul kalasına, korarsına sim kilmegen boşluk dolu hava tekip, kova külüpşün varlıkka yakınaygan hadireler, koysu kişini yandırıymsın, koysun tigim itekke de ütken sinnin, ütken jeynin istelegen hatiriyle. Hatırlayın. Hareketten soluş dolu tütün geçip, kütülgen şey mayılar, kiskin sözler yıkkan küngel tügel tıyam asfaltını hem tegermeşler suyuşuğu. Tıyam basa. Min nihayet soğulaşama kabulüm. Elle sini, elle jeyni, sirek, ihlaslı bile. Mühim ki. Aferin. Aferin. Evet dostlar devam edelim. Sahneye çağıralım. Dürüst insan familyası Ganibayev İnsaf. Hazır şokuru kalasım ki Totar Vokal Ansambli Ol Zeynep'im. Güçlü alkışlar bilen konuştu olamız. Bum,
Şimdi dostlar, biz bizimizin konsertimizden demeydiminde Fatirlik'nin konserti ülüşün tamamladık. Hazırda koşuyoruz Bulak'la ülüşünler dostlar. Kırmızı tamaşaçılar, kader avlatlarımız Rüstem Bikmur'un ismindeki 16. Bikafes Festivali'nin rejimuşlarını bilgilerine rəhlim ediniz. Bulak'la ülüşünler mahsus nominasyonlardan başlayıp jiberimiz. Hazırlarımızın xatirine bizlerinin nindidir oyunun bir maturdығы bilen istep alan katnaşuşçularımızını Bulak'la ülüşün sahnege Rami Tecedidov'u çağırıp alabız. Rami abi siz koyda. Rami abi eliniz olmuşlar, başarılar olmuşlar. Rami abi sizge Rami abi siz anı gidiyorlar sürekli. Alttan pişirmek gerektir benim oynamışım. Bundan bir okuyundurak olur biraz. Şimdi Rami abi'ni biz güçlü alkışlar bilen koridor yasak. Karşı alalımızlar. Halk Avaz İcatı Polisiyanın sağlığı için mahsus bölek bilen Nuhman ve Milavşe bölekleri. Devam edemez, şunu da yok üstelik. İşteriklerge degeniz, işteriklerge deydi. Şunu da yok işteriklerge mahsus bölek bilen Aknur ansambli böleklerine. Aknur ansambli siz burada mı? Aknur. Şunlar yapıyorlar, yanlış değil mi? Aknur'dan hareket edenler dostlar. Evet, bir gerek yok, siz bir gerek yok. Elimiz bende bir kanalda çıkması. Fotoğrafçı için elinize gitmek salda çıkması şu vereseniz. Hop bir boş fotoğrafında. İsterikler fotoğraf. Bulaklarımız çift gerek var. Böyle kesinlikle siz devam ederiz. Devam ederiz şartlarda mahsus bulak. Uz içerikli interpretasiya için topşurular hem onun iyisi Hallavuf Aynur. Devam ederiz. Aynur'un bulakını aldığınızlar. Tamaşaşı mekabeti. Nominasyasında Ahmet Çin'in Ziya'nın bulaklarına. Ziya'nın Ahmet bir gerek vardır bulak yapılgan. Diğer özellikle böyle geçirmiş olmayanı yarar dostlar ederiz. Tohumunu alkışlar alamız. Ederiz isterik kafadır. Devam ederiz. Devam ederiz. Şurada yok isterikteki tamaşaşı merhametin nominasyasında Gaziz ve Sülmen Bulaklarına. İsterika foto. Sağın bir tamaşaçına sebebini bölekinde. Mustafina Tansulu mu? Düz etmem ismi. Tansulu'ga topşurular. Ederiz kutlar mı sana? Ziyaretleri mahsus bulak. Bikafes Festivali'nin tradisyonel saklağı için diyorlar. En kızıl isminin iyisi Fadi Rahmanova Aygül. Evet, diğer Avur Familyalı Kişiler Festivali olacaklar bu. Yayınlıkla devam ederiz. Foto isterik yani. Evet, bunda video, bunda foto ederiz. Biz bu reklamlardan devam ederiz. Gidesi nominasyaya. Başka автор eserinin en usta oluşu. 12 yaştan alıp 16 yaşa kadar başka автор eserinin en usta oluşu nominasyasında 3. orada Seyfettinov Ayra Simondan. Şu
Şu nominasyada ikinci o'rin oluvchi Abdulbarov Insaf. Insaf eseridir. Insaf sen milyon bağlı bas. Insaf. Devam ederiz. 12 yaştan alıp 16 yaşına kadar boshqa avtor eserinin eng usta o'qish nominatsiyasida birinchi o'rin bilan Sultan Garayev Ilnar bo'laklanadi. Do'stlar, bizning haligi nominatsiyada 2 jinguvchi. Demak, 12 yaşdan alıp 16 yaşına kadar shu nominatsiyada birinchi o'rin bilan Zinatullina Landish bo'laklanadi. Landish single certificate egassiz ikkigiz birinchi o'rin olgan odamlar. Birga tushingiz. Eğer siz hazırlıkla şu işe uğraşacağız. Eğer siz şöyle aşağı koment koyda istedik ki Rahmat sizga zo'r rahmat nazarga sizni zadержали o'tkazasiz. Endi do'stlar eskirtib ketasiz bizning partnyorlarni. Bunda olsa Kamal Teatri, Ko'rfulay, Видимый свет, Milliy Chechaklar studiyasi, Rocket Records, shularmi, yanlishmi? Select Store, Fan 24 ham Need for Speak. Endi bu tillar maktabiga ketdik. Hozir davom etamiz, biz bilan davom etamiz shu nominatsiya bilan. O'nroq qatnashuvchilar qo'shamiz sahnaga Yulduz Minnullina chaqirdilar. Yulduz opa, siz qo'yda. Yulduz Minnullina. Yorar endi biz boshqa juri a'zosini chaqirsak, Rufat obisi, kimni chaqiramiz? Timur abi, sizni chaqiring balki. Siz de bilib kelasiz bu. Yorar endi Timur abi shu kanalda men o'qiyman. 17 yoshdan olib 30 yoshga qadar boshqa avtor asarining eng usta o'quvchi nominatsiyasida 3-o'rin bilan Alxunov Aynas bo'laklanadi. yaşdan alıp 30 yaşa kadar boshqa avtor asarining eng usta o'qish nominatsiyasida ikkinchi o'rin bilan Habib Rahmanov Ildus bo'laklanadi. Do'stlar, Allah bizning ikkinchi o'rin oluvchilar 17 yaşdan alıp 30 yaşga qadar boshqa avtor asarining eng usta o'qish nominatsiyasida ikkinchi o'rin bilan Nargiz Shirova bo'laklanadi. Nargiz yarar. 17 yaşdan alıp 30 yaşına kadar boshqa avtor asarining eng usta o'qish nominatsiyasida jinguvchi Galaviyeva Oliya do'stlar, qutlaymiz. Jinguvchini qo'llab ketamiz. Rahmat bizga sizlar saqlab qolamiz. Endi kelagisi sразу aytaman Timur abi deyib, yo'qmi? Eğer biz do'stlar kelasi nominatsiyaning jinguvchilari bilan uchun sahnaga shivriyat yo'nalishida ishlagan qozilar raisi Ramiz Aymat chaqiriladi. Ramiz abi. Demak do'stlar, haligi nominatsiyada borlig'i 4 jinguvchi, shularning eng yoshidan boshlash kerak. 12 yoshdan olib 16 yoshga qadar o'z asarining eng usta o'quvchi nominatsiyasida 3-o'rin bilan Yarulina Layla bo'laklanadi. Devam ederiz. 17 yaşdan alıp 30 yaşına kadar o'z asarining eng usta o'qish nominatsiyasida 3-o'rin bilan Muhsin Alaysat bo'laklanadi. 17 yaşdan alıp 30 yaşına kadar o'z asarining eng usta o'qish nominatsiyasida 2-o'rin bilan Gatina Gulnaz bo'laklanadi. Yaşdan alıp 30 yaşına kadar o'z asarining eng usta o'quvchi nominatsiyasida jinguvchi Abdullin Marat qutlaymiz.
ülkelerinin birisi. Şiiriyat yönelişinde Grand Prix iyesini biliyor. Kime? Rüstem Bekmo'nun ismindeki 16. Respublika Kulen Dikofes Yaşlar Jır Şiiriyat Festivali'nin şiiriyat yönelişinde Grand Prix bilen Zakirova güzel bölekleri. Güçler. Kutluyoruz elbette alkışlar kızlar. Bir de Ahmet devam ederiz. Bulaklar tantanasını devam edip vokal bloguna koşarız. Birinci nominatsiya eng usta avtor boshqaruvchi. Jinguvchilarni bulaklar uchun sahnaga Oygul Xayriy. Sizni chaqirib qolamiz. Oygul Xayriy sizni 17 yoshdan olib 30 yoshga qadar eng usta avtor boshqaruvchi nominatsiyasida 3-o'rin bilan Valiyuddin Ar-Rashid bulaklari. 17 yoshdan olib 30 yoshga qadar eng usta avtor boshqaruvchi nominatsiyasida 2-o'rin bilan Nasirov Eldar bo'laklari. Yoshdan olib 30 yoshga qadar eng usta avtor boshqaruvchi nominatsiyasi jenguvchisi Safina Milausha. Qutlaymiz sizlar. Devam etamiz. Sizga azotib qolamiz. Rahmat Tekzor. Shiratlar nominatsiya. Tatar xalq jinoyat eng usta boshqaruvchi. Jinguvchilarni bulaklar uchun sahnaga Zulfiya Sharifullini chaqirib qolamiz. Zulfiya yoshdan olib 16 yoshga qadar Tatar xalq jinoyat eng usta boshqaruvchi nominatsiyasida 3-o'rin bilan Zalaliyeva Ilida bo'laklari. G'irsak 12 yoshdan olib 16 yoshga qadar Toqar xalq jinoyat eng usta boshqaruvchi nominatsiyasida 2-o'rin bilan Zakirova Milausha bo'laklari. Yoshdan olib 16 yoshga qadar Toqar xalq jinoyat eng usta boshqaruvchi nominatsiyasi jinguvchisi Avbakirova Zaliya Ruslar. Qutlaymiz. Devam edemiz. Umuman nominatsiyaga tushamiz. 17 yoshdan olib 30 yoshga qadar Tatar xalq jinoyat eng usta boshqaruvchi nominatsiyasida 3-o'rin bilan Gatina Gulnaz bo'laklari. Yoshdan olib 16 yoshga qadar Tatar xalq jinoyat eng usta boshqaruvchi nominatsiyasida 2-o'rin bilan Zamalova Romina bo'laklari. Jinguvchisi Axunov Aynaz. Qutlaymiz. Yuqori bayoningidan chiqmadi do'stlar. Rahmat Tekzor sizni sotib qolamiz. Endi Shiratlar nominatsiya. Tatar kompozitorlarining akademik asarining eng usta boshqaruvchi. Jinguvchilarni biriklar uchun sahnaga Laysanafon Arsentiyevni chaqirib qolamiz. Eng uzun nominatsiya. Bu nominatsiyaga esa ko'pkariq zarba. 12 yoshdan olib 16 yoshga qadar shu nominatsiyada 3-o'rin olib 3-o'rin bilan Petrova Dinara bo'laklari.
akademik eserin ilk usta boshqaruchi nominatsiyasida ikkinchi o'rin bilan Avbakirova Zaliya bo'laklanadi. Zaliya bo'laklanadi ishtirok etamiz только. Молодец, молодец. 12 yoshdan olib 16 yoshga qadar Total kompozitorlarning akademik eserin ilk usta boshqaruchi nominatsiyasi jinoyatchisi G'anibayev Inson. Sahnaga Alsu Tazettinova chaqirildi. Alsu opamdami? Aha. Ko'ram. Yo'q, ko'rmayman. Yo'q, ko'ram. Endi Alsu opa sizni chaqirib qolamiz birga. Total kompozitorlarning akademik eserin eng usta boshqaruchi nominatsiyasida 3-o'rin bilan Alauddinova Romina bo'laklanadi. Shu nominatsiyada ikkinchi o'rin bilan Valiulina Aygul bo'laklanadi. Yoshdan olib 16 yoshga qadar shu nominatsiyada jinoyatchi Mansurova Alsu qutlaymiz. Eng usta kollektiv boshqaruvchi jinoyatchilarni bo'laklash uchun sahnaga Zehra Pasharifulina sizni chaqirib qolamiz qabatdan. Yoshdan olib 16 yoshga qadar eng usta kollektiv boshqaruvchi nominatsiyasida 3-o'rin bilan Zalida dueti bo'laklanadi. Migrak молодец qizlar bo'ldilar. Ko'stimasi. Devam etamiz. 12 yoshdan olib 16 yoshga qadar eng usta kollektiv boshqaruchi nominatsiyasida 2-o'rin bilan Ruhmonova Miyosha ham G'anibayev Inson dueti. Usta kollektiv boshqaruvchi nominatsiyasi jinoyatchisi Injener To'qar vokal ansambli. Birlashimiz oldidan, birlashimiz ortda basamiz bitta olmay bo'lmaydi. Agar siz kichkinaroq bo'ldilar, oldiga basinglar, yozdiroqlar ortda bo'ladi. Sizlar aytganingizda shunday topshiriqlar sizga bo'laklaringizni. Hozir festivalimizning eng bo'lib mezgillaridan birisi vokal yo'nalishida Grand Prix yakunlangan. Demak, Rustam Bekmulin ismidagi 16-chi Respublika ko'lam Bekofest yoshlar jir shigriyat festivalining vokal yo'nalishida Grand Prix bilan Ol Zaynabi ansambli bo'laklanadi. Alakaslar
Ул да булса безнең Камал театры, Need for Speed, инде Телләр мәктәбе, Coffee Like, инде барыбыз да беләбез, дуслар. Видимый свет, инде фото и видео студия, Milli Чәчәкләр студиясы, Rocket Records, Select Store һәм Fun 24. Инде дуслар, менә инде хәзер диджей абыйсы бер Мансур Ашев бер сүз әйтәсем килә. Менә татар халкы дуслар, татар теле хәзер bir de җиңел заманнарны кичерми, шулай бит. Инде кайдан кысалар, шуннан кысалар, кайда кимсетә алар, шунда кимсетә. Әмма ләкин без татар халкы, ул горур халык. Без бер кайчанда баш бирмәдек, баш җимәдек. Һәм менә Бикмуллин фестивале ул татар халкы өчен, татар иҗаты, татар культурасы, татар милләте өчен бик зур көчкә һәм бик зур мәгънәгә ия. Һәм инде менә бүгенге фестивальне тәмамлаганда мин нокта куймыйм. Бу күп нокталар булсын. Һәм инде 16 түгел, 30, 40, 50 елдан соң да шушылай фатирник буламы ул, яисә гала концерт буламы? Менә шушылай очрашырга язсын дуслар. Һәм инде безнең катнашучыларга, базиларга, сәнәт йортына, инде Тимур абый сезгә бик зур рәхмәт. Әйдәгез бер кат алкышлап алыйк әле. Инде тәмамлау өчен Руфат абыйсы чакырып калабызмы? BKFest гимнын җырларга диеп катнашучыларны. Әйдәгез, катнашучылар BKFest гимнын җырлап узыйк әле. Сәхнәгә сезне чакырабыз. Thank you.
Endi bizning o'sha konsertimiz, o'sha fatirligimiz turdan-tur efirda Instagramda translировать etgandik. Ham endi bizga Adib Elmirdan big zo'r salom kelib erishdi. Agar shuni uchun bir qat qo'shib Haminde borimizga da kelganingiz uchun big zo'r rahmat. Qatnashuvchilarga тоже big zo'r rahmat. Borimizga da big zo'r rahmat, ham borimizga da aferin do'stlar. Agar biz bir qat olqishlab aferin chiqaramizmi? Aferin! Big kızı buldu, şulay deydi. Şunun bilen Big Fest 2017 tamam deb e'lon etamiz do'stlar. Rahmat Big zo'r. Tana bir qat olqishlaymiz da. Boshlaymiz. Rahmat Big zo'r do'stlar.